čisto da vas obavestim, 2 klipa u nedelju dana. Nakon 3 nedelje, nakon duge 3 nedelje, izlazi konačno dugo očekivani 5000 specijal. Ocenjivanje vaših My Anime List akauntova. Inače, ja sam ovo snimio juče, ali je kamera odlučila da ne budem u fokusu pola klipa, tako da ništa od toga i izgubio sam pola sata svog života, malo više, ali ovog puta ćemo izbaciti. Prvi put sam izvlačio skroz random liste, tako da ću i ovog puta, tako da vi koji ste bili u prvom, koji neće nikad izaći, a ne budete u ovom, jebi ga. Što se tiče snimanja, izbacio sam samo 5 klipova u 2021. godini, što je 5 klipova za 3 meseca, što je jako loše. Tako da moram da dam gas ako želim da dođem do 10.000 do kraja. A kad smo već kod 10.000, ako si novi liče, baci subscribe, jer to je jednostavno red. Ako si nov, svidi ti se content, subscribe-uješ se i za uzvrat dobiješ anime content. Jako je jednostavno. Također, ako vam se svidi ovaj klip, lajkujte ga, da napravimo neki mini serijal od ovoga. Što više lajkova, to bolje, jel da? Komentarišite nešto za recommended i zapratite me na Instagramu Anime Stručnjak i to je to. Što se mene tiče, mi možemo da se bacimo na ovo. Prvo pa muško, Dazai, prvi je, moramo njega da ispoštujemo i da pogledamo njegov My Anime List. Da vidimo samo koliko je pogledao anime, a pogledao je 45, skromno, jako skromno, ali ajde da vidimo o čemu se ovdje radi. Ok, ima 3 desetke, jako su čudne, da se razumemo. Dragon Ball, ok, Hunter x Hunter, ok, Toilet Bound Hanako-kun, 10. Vrlo nepopularno mišljenje od strane Dazaija jeste da je Hanako-kun za 10. Što se mene tiče, ja sam mu dao 4 neku, nije mi se sviđa, dosadno je bilo. Što se tiče 9, dropovo je Yu-Gi-Oh, ali mu je dao 9. Posle 150 epizoda je dropovo. Dragon Ball Z Tokyo Ghoul Route A, 9. Morat ćemo to da popravimo i da mu damo neku trojčicu. Bungo Stray Dogs 9, Bungo Stray Dogs druga sezona 9, Tokyo Ghoul Red druga sezona 9. Jako diskutabilan ukus ima moj brat Dazai. Kemono Jihen, izašlo je 10 epizoda, on je već pogledao svih 12, jebi ga, ispred svog vremena je i dao mu je 9 već. Ne znam da li čujete muziku, ali neko pušta rave ispred moje zgrade, tu svi vajbuju, tu došli golubovi novosadski da vajbuju. Tokyo Ghoul Re 6, a Tokyo Ghoul Re druga sezona 9. Ima smisla. On gleda Dr. Stone, dao mu je 7, pogledao je 5 epizoda i u isto vrijeme gleda Dr. Stone drugu sezonu, pogledao je svih 11 epizoda iako nisu izašle sve epizode i dao mu je 6. Šta se ovdje dešava, ne znam, ali to je to od Dazaija. U naslovu piše ocenjivanje, ali zapravo ne ocenjujem, samo komentarišem. Dazai mora dosta toga da se popravi. Sad idemo random, na primjer Miki Đorđević, na njega je palo, šta kaže? Nije cijela lista, hvali još nekih 20-30 animea i čestitam na 5K, ajmo na 10, hvala ti. Ima Miku, čovek, zna šta valja jednostavno. Desetke, Monster FMB, Jojo, part 1 i 2, Danganronpa 10 i Vinland Saga 10. Monster FMB Vinland Saga, to je prilično često. Jojo part 1 i 2 ne vidim toliko često 10, to je prilično interesantno. Berserk! Iz 2016. 7, jel me zajebava neko? What the fuck, druže? Ista ocena Berserku iz 2016. kao The Promised Neverlandu, Jojo Partus 5, Kagui, Attack on Titan u sezoni 3, Quintessential, Dr. Stone, jako interesantno. Ovo ostalo je... vidiš, to mi sad nije jasno. On je gledao, izgleda sve jebene High School DxD-eve. Znači, prva sezona ti je bila 5, zašto imaš potrebu da onda pogledaš i ostale 3 koje su ti 2, 1 i 2? Ne razumem. Ako ti se prva sezona bila 5, druga sezona ne znam koja je druga od ovih, ali 2 ti je recimo druga. Zašto bi pogledao 3. i 4. ako ti je druga bila 2? Ako ti se toliko nije svidalo. Off-brand Kakyoin, čestitke na 5K suba, evo ti moj ultimate anime stručnjak taste. Bolje taste nego tvoj, kaže. Is this a challenge? Are you challenging me? Ajde da vidimo koliko ima pogledanih anima. 50. Nice, ajmo. Death Note 10, idemo bre. Erased 10-ka, to. Dororo 10-ka, Banana Fish 10-ka. Puno desetki, čak 9. Ok, brati gledao Mushishi, to je cool. High School DxD 7, interesantno. Fate Zero 6, molim. Isto ocenu si dao Fate Zero kao Deadman Wonderlandu, kao Mirai Nikiju, kao Tokyo Ghoulu. U poređenju s ovim tvojim ocenama, Fate Zero ima prilično nisku ovde. Ne! Citrus 4, kako?
kako neki ljudi nemaju ukus. Ali to je to što se tiče ovog čoveka, očajna lista. Ok, mislim, nisi još toliko puno pogledao, ali za sada, onako, neke stvari su diskutabilne. Idemo dalje. Igor Ilić. Čestitke, kaže, hvala ti Igore. Inače, ovo je specijal za 5000, ali već imamo 5300, ono moje klasično. Kasnimo. Ovo malo nepregledno, a? Vidi, ne vidi se vaša ocjena tako lepo. Ok, koliko desetki? 5, molim? Domestic Girlfriend. 10 od 10. Ok, Psycho Pass. 3 epizode od 22, pauzirao je i dao je 9. Ima smisla. Prison School 8, ovaj čovjek zna. Zna znanje. 7 Tokyo Ghoul, wow. JoJo Part 5, 7. Dropove Death Parade, nisam baš to često viđao. Quintessential samo 5, brate, dobar je, ha. Ne možeš dati Quintessential, Quintupletsu i Rent a Girlfriendu istu ocenu, aj nemoj me zajebavati. Isti je žanr i ne možeš vidjeti da je Quintessential isto kvaliteta kao Rent a fucking Girlfriend. To je to, ovo ostalo je planning. Ok, to jest nije ocenio. Ostalo... Aldin. Čestitke i znam i prezime, hvala ti. Pogledao je samo 36 komada, ajde da vidimo brzinski ovo. Brzinski da preletimo. Brzinski, ajde. Shingeki no Kyojin da je... Šta? Tokyo Ghoul 10. Tokyo Ghoul druga sezona 10. Tokyo Ghoul treća sezona 10. Tokyo Ghoul četvrta sezona 10. One Punch Man druga sezona 9. A gdje je prvi One Punch Man? Jel tebi to druga sezona One Puncha bolja od prve? Šta? Ovo nikad nisam vidio, evo, kunem vam se. Nikad nisam vidio da je neko dao drugoj sezoni veću ocenu nego prvoj. Boruto. BD Beginning 7. Interesantno mi je, čudno mi je da si još to ovo gledao, s obzirom da si pogledao samo 30-ak animea. Da, nije baš toliko dobar BD Beginning, a da, to je otprilike to. Stojim na milion života, ovo valjda. Tetrica, razumljivo, understandable, to je to. Ne, nije to. Mob Psycho 3. Molim, dve epizode si pogledao, brat. Dve epizode si pogledao, ne možeš. Ne, odmah ovog trenutka, znači, Aldine, pogledao si ovaj klip, završimo Psycho. Onda mu daj 10. Devil Walk. 123 pogledanih, prilično visoko, mislim da je ovaj čovjek najviše pogledao do sada u ovom klipu. Ovaj Moving Castle 10, fino. Black Lagoon 9, a treću sezonu jesi gledao jesi 9, nice. The Devil is a Part-Timer 8. Verujem da se onda ravduješ drugoj sezoni koja izlazi ove godine. Vidi, ovaj čovjek dao istu ocenu One Punch Man prvoj i drugoj sezoni, kako? Mislim, ogromna je razlika. Happy Sugar Life 7, šta? Ujebote, ala mi ne volimo My Hero. Ne volimo shonene, generalno. My Hero sve 5, Demon Slayer 6, mada JoJo sam vidio 8. Tako da JoJo voli kao shonen, ove ostale shonene baš i ne voli moj brat Angel Walk. A ovdje se zove Devil Walk, okej. Kontrast. Najniža ocena Tokyo Ghoul Red druga sezona, Tension Drop, Tokyo Ghoul, nice. Idemo dalje. Dejan Đorđić, 15 pogledanih, ajmo da proletimo kroz ovo. Sve mu je dao 10, sve mu što gleda je dao 10, sem partu 1 i 2, 9. Nemam šta da ocenjujem, brate, eto, bar si u klipu. Znam da sam pro, nisam, igraću jako, Donkey Boy, what the fuck. 45 ima onog šupka iz Demon Slayera, onog Hashiru, ajde vidimo. What the fuck? JoJo no Kimio na Boken Adventure, to je OVA part 3, 10 iz 90 neke. Sada ovo, Phantom Blood film, ja ne znam da jesi ti ovo mogao da gledaš jer ovo nema nigde. Ako si zaista gledao ovo, reci mi gde si gledao, jer ja sam čuo da ovo nema nigde da se nađe. Ali vidimo, ovo je veliki fucking JoJo fan, to se fucking ceni, svim partovima 10, to nije baš realno, ali šta sad? I Shizuka Reviewers 10 best anime, to! One Punch Man 9, Mob Psycho 102, 9, nice. Mada One Punch Man i Mob Psycho ne mogu imati istu ocenu, čisto odmah da to razjasnimo. Fate Zero druga sezona ti je gora od prve, ne znam kako. I sviđaju mi se ovi sa strane, ove porukice, tako što ono Minecraft speedrun, Shokugeki no Soma, kuvanje. Šta? Black Clover 110,
4 je dao potrudio sam se. Bitno je da se trudiš, brate moj. To je najbitnije. Evo ga još jedna osoba koja nije mu se svidjela prva sezona, ali opet iz nekog razloga gledao drugu i treću High School DxD. Garusop nije mi ostavio link. A jeste, evo ga, okej. Zouran stigao, amigos. Pored mene uvek dve cikitos. Vreme da se vidi ko je Big Boss. Iza mene sve se dimi, adio. What the fuck. 121 anime je pogledao God Usopp. Imam osjećaj da ovo, da je malo elitista. Da. Monster 10, Technolize 10, Paranoia Agent 10, nemam pojma šta je ovo 10, neki film iz 82. Welcome to the Aniški 9. Koliko matorih anime je ovaj čovjek pogledao. Jojo Part 47. No. Pa sve su onako okej ocene. Usopp je mnogo ti dosadna lista, brate, pravo da ti kažem. Vampire Holmes 1, čuo sam za to. Tenshino Drop 1, Overlord 2, Tokyo Ghoul 2. Ali da, jako dosadna lista, brate moj. Ajde još jedno za kraj, znači last but not least, odnosno posljednje, ali ne manje bitno, Voštić. Kakva slučajnost, ovaj čovjek 100% ima prejak ukus. Trigun 10, Monster 10, Evangelion 10, Akagi 10, Trigun film 10. Šta? Why the hell are you here, teacher? Specijal 10. Specijal, to je bonus epizoda u kojoj se jebu. A šta vidim što je dao u prvoj sezoni? 5. Prvih 12 epizoda. 5. Bonus epizoda da se jebu. 10. Šta reći? Šta reći sem da je Voštić jebena legenda. Što se tiče ostalog, nemam baš neke zamerke. Given 6. Given je dobar. Mislim da je on samo zato što se radi o pederima, da je samo zato dao 6. Miru Tajc 6, ovaj čovjek nema ukusa, to je to, gasi. To je to što se tiče specijala. Nadam se da ste uživali, ako ste uživali lajkujte, što više lajkujete to bolje, već sam rekao, subscribeujte se na kanal, da dođemo do 10.000 do kraja godine, mislim da je moguće ako ja malo aktivnije snimam. Također komentarišite nešto za recommended, vi ostavite komentar, pogledajte algoritam i ovo iskoči drugim ljudima u recommended. Zapratite na Instagramu Anime Stručnjak i šerujte ovo sa svojim prijateljima. To je to, hvala na gledanju, čujemo se u sljedećem klipu, uživajte. Pozdrav. Lepo je sunce mi sija, svako je pijan, tako je divan dan. Malo mi ujela zmija, Tinu, Ninu, ambulantna. Prilazi Rija, svinja, neću ličnu kartu da vam dam. Gde mi je gija, sve ih ubijam, bam bam dila, bam bam. Ratata.